A mislim da ne bi mogla. Možda ne bi mogla drugdje. Nemoj preći se vidio podvlači nekakve filozofske poante, odluke, kroz recimo Ramayana jako lijepo.
to izrekao i to mi se jako dopalo. Meni se jako dopada upravo taj njegov stav, to njegovo mišljenje, da neke važne stvari se stavljaju. Jer je ona posvećena svim ženama i onima koji se tako osjećaju. A zove se Žena za sva